Bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau berenang ke Batang Tabi. Halo Antu Uci, mau kemana? Ini hari Minggu, kita pergi mandi ke Batang Tabi. Udah Zaki. Kak Ales, mau kemana Kak Ales? Sini ya, sini. Ade Ayun mau kemana Ade Ayun? Ade, mau kemana Ade? Nanang. Mau kemana? Mau nanang. Halo Adek, kita mau berenang Adek sama kakak. Itu kolamnya. Ya, kolamnya. Tunggu deh. Ayo mau kemana sayang? Mau berenang sama siapa? Mau berenang guys? Hah? Bang Pati. Hai, Abang Pati mandi ya. Ada Ayun? Oh, satu nak sayang. Ada Ayun mau berenang? Ada Ayun mau turun? Kakak Sarah. Hai, berenang kakak ya. Dapat. Ade, Ayun. Hai, dadah dulu. Basah nak. Ade Ayun, Akak Yesa, Abang Pati. Kakak Zara. Hai, lagi berenang ya. Ya teman-teman, ya Ayun sama Ayah lagi asik teman-teman. Ade Ayun putar-putar ya. Ade. Ade Ayun kenapa? Dingin. Ade Ayun. Ayo pindah. Sekarang Ayunnya Tiko. Ante Uci.
Adek Ayun. Balik, balik. Dalam. Dalam. Kak Putri, istirahat dulu. Istirahat dulu, situ main dulu. Mana video kau? Kak, mana video kak? Mana video? Ini video. Ayun mama apa tuh? Adek Ayun lagi kedinginan nih teman-teman, lagi makan mie. Adek, udah selesai adek mandinya. Adek Ayun, hei, Adek Ayun, lagi makan apa tuh? Kan mie dingin adek habis mandi.